Hakajing so kia ya kajing jelai bagajing karoi ki kam snil kam tam na kajing kerni ki samla hakijing di basnil ki bakta ya ka shong sok shong shngan ka bakinong shong shnong kim don shu kajing sngo shngan hadu bakin mi ki kam sha thambor bat sha le be ijat ki kanthai ki khna ka pin ki men sem che ka wai na ki kan hun tremon so ba ka jalla ka the ultimate legend bikers association TULBA Eastern Zone Riboy District ya ka balapan long ya ka program kerpang ban ai jing hikai pen sngo thu sha ki samla bat ki khna school ya ketiga program aji hikai ke TULBA Eastern Zone Riboy District kalapen long halor ka phang pedeng Drugs and POCSO Act Awareness Program but ya ketiga program lapen long ha ka arpulai tere ujemmang araja arpusan ha Umroy Presbyterian Higher Secondary School Umroy ha ka bau ba kermen lang yuria ubadiu editor in chief Shillong Mail ula sha khot ban long kumukong san ha rengkat ki he pulit ka umyam ki pulit ka Umroy PIC ka Dr. Sapronia Maunyo ka badi ka waina ki muktiar ha ka jalla ba counselor kabhoy rembang CHC kumki resource person bat balashim benta daki kena school bat ki samla badang kiesan naki pratali ki school ki badan hakate kathan ki balapoi ban yashim benta hakate ka awareness program hakate ka program la shim benta ban pensyai halor ka an ka bayada kerpang na ka jingsha thombor jongki kena ki bahpo khat prasnam karta ka bala jutip kum ka protection of children from sexual offences act arjar khatar POCSO act arjar khatar da ka Dr. Sapronia Maunyo ka bah ka bayadai pat bat ka benta jong drugs la batai bat pensai do ba ki si luai ubadai OC jong ka omyam police station kala donru ka jingkentu ken pham nau counselor ka bhoi rembong CHC Kino kikina kentai lani shunna kiba hapo katras nem karda lada hile kino kikam baman kani ka an kaya nadi jafi kabu ke jafi lalu nganya ban penjutam jafi bapila ngap akane ka an POCSO Ikani ka POCSO, ka full form jang kani ka POCSO yang Protection of Children from Sexual Offences Act 2012. Kini showing in your ikani ka POCSO Act 2012. Nidan ya kawai ka an ka pangikhat ka Indian Penal Code IPC. But how kani ka IPC don ya kibenta kibabatay tang yang sithang ka rape. But umdan ni ayang kabayaday bagi minor. Kumta ka sarkar India hadin baka Ïohi ka jingkyung step ki kambang man kamtam kabajay ki khulung ki khina ki bahapo khatras nem kumta ka penplay ka jingko jibakhat jongi ka penplay ki skor jongi bangi dan kam bandan ka an ban kata ka an kadai ka ka POCSO Act but yang kadai ka an lapli nila implement niya ka ang khatsaw tarik jabubnay November naiwe ahaja khata di hadu menta kani ka an kalong kapakwan bor ka kabamut kadan kibinyak kanday kamut kumno kadan kibinyak kanday kamut ununo ubangap ununo baha papo kani ka an kamsyon talay du yung henry kadon kajingte kajingku kikon jungki kinangdai ki minor below 18 years usun rampar usun hekai shisnem asnem kabamut ba even ladagi kini kipat kimenjol ba finya poi karu kitaru kingat kakadega namal lada bidang dai hampo ka khatras nem karda film na ban ai consent lale ka jingmin jur what lada film jur hi dalade ru ka an kam itu tidak lightly ki benda lingkot nan subagai ke kita ki jai jing thambor yang kelung ki kena ka banikong ni hot ka sexual assault ka baang ni ang ka sexual harassment but kapalay ni called child pornography. Last two, lightly, sexual assault, sexual harassment, but child pornography. Mentang ang bataya fi, kaya kita ka child assault, sexual assault, sexual assault kamut, kadai bandan kanu kamukam kamangi ang physical touch.
Fisto habang ang touch kadang ajimul ke bad touch but ke good touch. Lada nenta kini kena school, kini kena tiba ba. Kia syamalang school, iti baba iba di inakti. Undang jimuli kata gila wadong is a good touch. But lada is dang bantare. Ya kakti jong ban kita ciki wei pat ki benta. Jong kalong rin yang jong ke jinglong kena jong pi. Kata kelade ke bad touch. Nama Blei idan ke bad intention. Ke bemut ke jingmut ke basmi. Last two yang buang sexual assault. Ke bemut ke jingjong keti. Lani ke jingdo. Kita baru kiha ke sexual assault. Si ke bafido ini ipa ke dia lakajong. Kani ke bangamut nga ke dia ke jingmut ke balap kamsya jengan. Ke ba kamdan ke good intention. Itu. Jika jingjong keti. Yang kalong ring jong ki kena larau dem shinrang ne kentei naman habangi ong ipang kani ka POCSO kam shimut tang hap dei shinrang bat kentei kadi ka ai ka kren ru para kentei para shinrang kumju kentei shinrang iba hapo kat prasnem kalata ka punishment hano kani ka sexual assault ka bagi ong kata ka jikta physical touch. Okay, punishment na nabenta kani kadai license hadu sansnem kumjuru kadan kakuna ni ka fine na kabenta kita ki pakumit ya kani ka offense ka bagi ang ka sexual assault asuko sexual harassment kamu kani ka sexual harassment ni nakasi ki ang kajing pendik ja burang. Sexual harassment kamut through words. Nakikintin, nakabasyaw, nakabawing hikmat kuntu. Kanu kabakta, ya kalong rin yang modesty of a child, kata hikot ya ka sexual harassment. That's true ya kata. Di ka punishment na benta kani ka sexual harassment kadai license but kakuna. Namar kani kan kamlong less serious compare ba ka sexual assault. Ma sexual assault dan kam touch. Dan ba ka sexual harassment tang lagi tintin. Itu patadam ka punishment ka kamlong lenient kindia. Kabamut tang license Haba juga por kagadu ka fine ne kakuna. Sa kaway pagkabenta kata kati kabalay di ka child pornography. Fila Diyos no yung kata din child pornography. Kamud kumno. Kabapinan kam yay kikina. Bansyon ni ring mapiti ikidur liquid but klemran Jongki. Yang kita kikot ki child pornography. Kani kadai a very serious crime. Namar balay finumla panpendon kam yang kikina. Kiba hapo katras nem bande yang kini yurukom. Ban ring video yaki, ban palau naked yaki, nang tawa fin shendur, ban fin nek inu kikam klamukor kabakta. Yang the dignity of a child. Yang kan di khot ke a child pornography. That's true. Kalong sa kadega sebentar kadega challenge bah yang negara yang department ku police department kadega challenge bah yang ban penduduk pendam andai na jingdan dan rekat bat ke jintrai lang bat kasnong jintang ki nakalian ki civil society ki NGOs wonsin hi kadai jingrap ko makraw ba ilai dan nang namar ba haka NDPS act hi ba etam de ke case ni baro namar ba NDPS act follow pula di procedures kemudian kam tam de procedures hang tu hi por ba yo ban kam hang tu hi por almost kala alom na rapo 90% ke case kala almost complete hag NDPS tak kadang hablong very careful na kaliam NDPS act namar procedures klang lengdi
but belum complicated bah. And nama ba kita kerawan daga jinan dirap bat kejing ya dan dekat bonsin hi kamtam gelang ba snong hi badan kambah ki banwan sukmat kum ki witness madan ki haban sign haman tu ki exhibit ngelayo ko ki kam ki drugs ki yo ki packet senteng ki dan ki packet ki ba sanho ci spa atli ki packet untuk ringi yo haban sign nenteng ko Nampak bola jurong pa ke prosedur ke support haddo nda sairo. Te lamdoi nam yo ke support ng kalian ng snong hi but ki witnesses belum reliable. Kalau ngisem jinge ba. Andai menta kanang mi report pat nga ngsutunat ba ng kalian ke snong hero kisim kia ba ni kani haman ki jaka bon ngila yo ban kem. Am tam hangi hang te hajan ladum saung yong dan ki drugs ngila yo na arsin te kalau success marki Nagaliang jong ginong basnong ro yarap gidan lem non kabani nagaliang snong te katahi gawan ra ya ka junjap da ka ju trailang don ba te amar ki dos kita bonjai fila ban yo kum ki ecstasy yong mentari LSD bonjai wa ki drugs de PCM keten magta ki drugs ki use bon kom ki use ki heroin cocaine yang bon ki use ki bonjai bon kom ba gini ta Agak wat ikan ni kan nampak drugs program tu at 26 June ada ka penlong kum ke International Day Against Drugs Abuse and Illicit Trafficking. Tara pi kum kena umdai hitang bapin kita umdai hitang berpi tang bapin dan perlok ro kiba ban persamaan dalam sebab new pi ban sutho. Kumla orang tu menahi drugs si tang ban persang ro umdai himbe di taman persang ro. Habakran kumukong san uba kirman lang yuria ola pasat yaki katu karni ki sembo jing berkat segi kena skul kebaw loong. Hagi bakum ki kena habaki don kamban don ya ka jing tieng ki day ban tieng shwa Ïalade bat yaki Kmie ki pa namar lada kim la kumta Kumno an tieng yau Blei ubam Ïohi. Nang ta ula banru ban kentu yaki kena bagi day ban klan ha ka jingan ban don ya ka nong rem bat ban yeng ha ka hok bat ka jing shisha. Yung drugs kung suicide bomb. And ito yung long kung suicide bomb. Amar, bandalapoy, at kilimat, kabakadro, ladang ito drugs, wakiyo, ni ubatot, bomna. Ban, ayaki, kata jingkimen. Ang jingim ka jompi, kung lalong kordet, usyipro, yala ka jom ni jingim. Kikon samla, hindi man soto, Makano ka linti ka mabha kano ka baday. Amar kamta tangyapi deh koy kaliang psychologically kakta hayeng hasan. Makani ngomong deh ba mangima hayeng hasan. Kakta hadu ikawa tengteng haba pisong Prokram hukum berkat yo kerja ulang jong patuan. Kung sama kuma anong Islam mar kebor kalayat siat nakil pinapan litpai sa yin pinanday sama puli subha pansim wa pinanday sama din puli di banday minat kung pwede siya kam kumaw Nelson Mandela wong. Education is the most powerful weapons you can use to change this world. Natip, hindi mapi, ibala, manra, jingkala, akin ino pertay, rinang sa alang komunisyon. Kung da, nakuntuy pi, kinong kampo, pang, jingpong, diba nga, simet, ilagiro, ng jupong. Kata gade, kuway, kapag klan, jingen, compare, kila na, magkakaroon niyam, Jingen jompi ko pilan hangno nela ki flight ke jingen ki long walk by faith ya ke jingen pila konjok ki baro but poi sewa pi angno ko pilan ni vision ke jompi lempet pinkot sata ko ar kadai ma pi namdan ya kan nongren jompi the principle ki bendan kata kan nongren Como pelayo ikijingkai nando pidang school hayeng asam ikikbe pa ki yikai yapi hayeng mani
Kibalang pair kaya gijing kay gijing step kata kanongren kata principle gijing but balai ni Tieng kahok kat gijing sisa malah Tieng kahok kat gijing sisa dalele kinungwa anle ke Bombay but kinumlong tiba pen ya kanu kalau POCSO pagani kini masniu kin kubur be pagani kini masniu kabha ande kabha bachua bangkut nanong yipi kumai klan manage tam Sheptieng sia ni ong nga si ong Kmie pa balada Sheptieng Ïalade Tieng Ïalade Kmie pa Ïohi kai Kumno Tieng yo Blei papi Ïohi Kumno Tieng yo Blei papi Ïohi ada Kmie pa Ïohi Ïohi kai papi Tieng kumta soba po kene Tieng ke bandon papi kalau wei ke jonga ka Kumno ka long maklada bi ilu ka perthai kumta ka long ka papi Ïohi ai di Sheptieng dan tapi makani kan nom angka ke jinghala jupi makin mau ko pindon ke jingye balada Kmie Ïalade ke paramatan jupi kunuru kan ke Blei ko Kmie pej bahagi kishap plus f Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus f haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya